I evo nas kod Lunovog Magnus stripa u novom serijalu broj 1001. Onaj ko je bio skeptičan da li će dogurati i da li će nastaviti da izlaze posle prva dva broja, evo demantovali su i stigli su do trećeg broja u ovom serijalu. Epizoda pod nazivom Vizantijsko blago. Šta donosi ova epizoda? Ona je drugačija zbog toga jer ovdje nemamo pravog junaka. Nije u pitanju ni Black, ni Kit Teller. Zato sam se ja prošli put pitao koji će biti junak u ovoj epizodi kad sam video najavu, pa sam sa nestrpljenjem da kažem čekao da vidimo o čemu se radi. U pitanju je edicija Sergea Bonellija pod nazivom Priče, gdje nema određenih junaka da su vezani, već su dali neku vrstu fleksibilnosti i slobode autorima, scenaristima i crtačima da se malo sami, kako bi rekli, oslobode i da sami urade neke epizode po nekom svome nekom nahođenju, i to je ispalo više nego dobro, što ćete vidjeti u ovoj epizodi. Dakle, Vizantijsko blago, karakterističan broj 1001 Lunovog Magnus stripa u izdanju Golconde. Imamo tu kraći jedan uvodnik sa leve strane i još jedan koji objašnjava situaciju u ovoj epizodi. Ono što je još zanimljivo kod ovoga što vidimo u impresumu, da je kao izdanje od 15.6. a strip se pojavljuje na kioscima negdje sa oko mjesečak dana zakašnjenja. Ne znam o čemu se tu radi, ali eto, strip je se tek pojavio sada, ovdje piše da je 15.6. izdanje. No, o tome ćemo možda nekom drugom prilikom. Što se tiče same epizode, tekst Marzano, crtež Lorusso i naslovna strana Aldo Di Gennaro. Ova epizoda nas vraća u srednji vek i ima istorijsku potku, tako da mogu je čitati oni od 7 do 77, kako bi rekli. Ono što sam ja pregovorio da je Lunov Magnus strip više namijenjen za mlađu publiku, ovdje se ne može tako reći. Mogu čitati mlađi, ali ova epizoda sasvim zaslužuje da je čitaju i sasvim ozbiljni čitaoci, ili ima tu istorijsku konotaciju, tako da će biti svima zanimljiva. Šta je tema same epizode? Vraćamo se u 1453. godinu i pad Carigrada, prestonice tadašnjeg Vizantijskog carstva ili Vizantije, 28. maj, i prisustvujemo opsadi Carigrada od strane Osmanlija i Osmanlijskog carstva, koje je pred padom u tom trenutku. Vidimo u prvim kadrovima opsadu, turski topovi gađaju zidine, na jedan moment upadaju ovaj deo utvrđenja, dolazi do bliskog sukoba između branilaca i napadača, i u jednom trenutku vidimo da su oni uspjeli da odbiju ovaj napad Osmanlija. Prisustvujemo razgovoru dvojice branilaca i tu se s njima i upoznajemo. Jedan je Guglielmo Marcer iz Venecije. On je došao kao plaćenik da brani Carigrad, i tu je još jedan lik, vojnik, pod čijim je ovaj zapovjedništvom pod nazivom Demetrio, izvinjavam se, i oni vode tu kraći razgovor. Međutim, dolazi jedan konjanik koji traži viteza Guglielma i poziva ga da se javi te večeri u glavni štab jer ga traži vrhovni strateg. On je malo iznenađen obzirom da je on plaćenik i da je iz Venecije, a da ne prisustvuje i ovaj glavni branilac tu, starosjedilac iz grada, ali on prihvata taj poziv,
pod oznakom da je veoma važan taj sastanak. Prolazeći kroz ulice on vidi tu ljude koji vrše i odbranu grada, ali vidi da je sve to poljuljano i veoma je skeptičan u buduću odbranu samog Carigrada. Dolazi na označeno mjesto i tu ga dočekuju glavni strateg i još jedan čovjek iz glavnog štaba i žele da mu, on je malo iznenađen zbog čega su njega odabrali, ali oni žele da mu kaže da se radi o jednoj veoma važnoj stvari dok ne sačekaju još glavne likove koji će učestvovati u ovom celom zadatku koji predstoji i koji će im biti dodijeljen. Oni kojima je dodijeljen zadatak jeste Varijaška garda. Jedna, da kažem, specijalna jedinica koja čuva direktno cara i koja je zadužena za njegovu ličnu bezbednost i označena kao njegova lična garda. Oni su označeni za specijalni zadatak zajedno sa ovim vojnikom, plaćenikom iz Venecije. Oni se tu upoznaju uz manje neke na početku malo koškanje, jedan drugim prebacuju jedni drugima. Venecijanca nazivaju kao da je trgovac, međutim splasnule su tenzije jer im vrhovni strateg saopštava podatke o samom zadatku. Oni moraju da iznesu jedno specijalno ili istinsko blago Carigrada i da ga sačuvaju od napada Turaka i Osmanlija, jer se radi o jednom veoma važnom, kako ga oni zovu, blagu, važnom za čovečanstvo. Oni ne govore o čemu se radi, samo daju veliku važnost tom predmetu ili predmetima koje će oni morati da iznesu iz grada, jer je definitivno svima jasno da Carigrad pada i da će pasti u nekom veoma kratkom roku. Poenta je da se to istinsko vizantijsko blago iznese kroz specijalne, na početku prolaze iz grada kroz neki stari akvadukt, pa će kasnije imati vodiča, ova grupa koja bude iznosila to blago ka Krfu, a onda sa ostrva Krfa ono bi bilo transportovano ni manje ni više nego u Mletačku republiku, preciznije u grad Veneciju. Zbog toga je i ovaj Venecijanac, kako bih ga nazvao, i pozvan da bude jedan od učesnika u ovoj specijalnoj operaciji, da je tako nazovemo. Cijela ekipa se tu na početku upoznaju, hodava oko toga i prihvata zadatak, mada Varijaška garda malo s negodovanjem, jer oni kažu da je njihova poenta postojanja da budu uvek uz cara i da maltene poginu uz njega, ali ovo se stavlja kao jedan viši zadatak, jer je sam car naredio da tako bude i da se oni okrenu ka ovom specijalnom zadatku. Guglielmo, plaćenik iz Venecije, vraća se na prvobitni položaj gdje dolazi do svog prijatelja i saborca Demetrija, gdje mu saopštava da će on morati da ide i da napusti položaj koliko ujutru, a da njemu predaje komandu. To prvo izaziva malo negodovanje kod Demetrija, jer ovaj misli da malte ne beži sada kad grad pada i da da je malte ne kukavica, da će pobegne sa bojišta. Međutim, Guglielmo to demantuje, ali na neki način ne sme da mu kaže, jer svi su se zakleli, i Varijaška garda i on, da ne smeju odati bilo kome tajnu ovoj specijalnoj operaciji koju su dobili. Međutim, Guglielmo na kraju
da bi opravdao svoj izostanak i pred vojnicima i pred ostalima, je na kraju ipak rekao Demetriju o čemu se radi. To nam govori ova scena ovdje. Sa narednim danom prisustvujemo još jednom žestokom napadu turskih osvajača na sam grad. Zidine popuštaju, grad je u haosu, Guglielmo pokušava da se izvuče i da dođe na dogovoreno mjesto sastanka odakle trebaju da krenu i da iznesu to blago. Probija se kroz same ulice, uspeva da dođe jer ga malo varijaška garda spasavaju momci jer je bio tu malo izbačen iz stroja na ulici i dolazi na određeno mjesto sastanka gdje u ovom kovčegu se nalazi to blago. Silaze u podzemne hodnike ili nekadašnji akvadukt koji je bio, gdje sanose ovaj kovčeg i kreću u svoju misiju. Iznad je zabarikidiran prolaz, tako da više povratka nazad nema. Izlaze sa druge strane grada i gdje vide da Carigrad gori i konstatuju da je Carigrad definitivno pao. Po dogovoru tu ih na izlasku iz tog podzemnog hodnika sačekuje vodič i oni su iznenađeni da je to jedna žena. Ona će ih voditi. Na početku malo dolazi do tih tenzija između njih, da je to žensko i tako dalje, međutim stvari ležu na svoje i oni slušaju njene instrukcije. Na početku moraju da se presvuku u civilnu odeću da ne bi bili primećeni od tih turskih kolona i kontrola koje se kreću tim delom Grčke kako bi se što neprimjetnije dokopali ostrva Krfa i odakle bi se ukrcali ovo blago na brod gdje bi bilo transportovano ka Veneciji. Misija kreće, oni su se preobukli i prolaze polako neprimećeni kroz sva ta mjesta. Prisustuju ovdje scenama gdje su nabijeni na kočeve lokalno stanovništvo o zulovima koje su radili napadači. Kroz to mjesto ih vodi ova devojka vodič jer su njoj pobili cijelo to selo, pa je najsigurnije da tuda prođu jer se oni sami kao napadači plaše smrti i duhova tih pobijenih, pa bi najbolje bilo da ih tuda provede. Za to vrijeme u samom Carigradu imamo i zarobljenike i vođa janičara pominje zatvorenicima da se neki mogu ispasiti ako ponude recimo zlato ili neko bogatstvo u svojoj težini. Međutim, to je ono što je presudno u ovoj priči. Neko izviknuo čekajte, znači da se pokolebao i da je čak bio spreman da izda neke postulate da bi došao do spasenja svog života. Vidimo da ekipa janičara izlazi iz Carigrada, konjanika užurbanim kasom, što može se pretpostaviti da su dobili informacije o ovom specijalnom zadatku koji je trebao da bude maksimalno tajanstven. Na ovom putu gdje se ova grupa kreće, oni se sve malo bolje i bolje upoznaju. Ovdje prisustuju isto rasporedu straže, međutim jedne noći ih opet napadaju lokalni razbojnici. Oni tu pružaju otpor. Varijaška garda je veoma spremna i veoma obučena grupa koja, iako malobrojna, može da nadjača i daleko moćnijeg i brojnijeg neprijatelja, što se pokazuje ovdje, ali i oni trpe povrede pojedinačno i tako dalje. Saznajemo da je varijaška grupa skupljena ili garda skupljena od veoma različitih vojnika iz raznih dijelova Europe.
a prilično ih ima i sa nordijskog gore dela, iz Finske, Švedske, ima iz Engleske, ima Nordijac jedan, ima jedan iz Kijeva i tako ta ekipa je mešovita, ali su kao svi maksimalno spremni u svojoj branši. Nakon ovog odbijanja napada ovih lokalnih razbojnika, grupa se dalje kreće, imaju jednog povređenog, ali on se trudi da se što pre oporavi i želi da učestvuje u borbama. Također imaju još ovdje jedan sukob na jednom mostu kad su već bili se približili svom cilju, da ih dočekuje lokalna, kako oni kažu, lokalni albanske neke grupe ili bande na tom mostu. Isto dolazi do kraćeg sukoba, oni svojom dovitljivošću su tu uspjeli ponovo da pruže odgovarajući otpor. Naravno, ponovo se pojavljuje par ranjenih i jedan ubijeni na strani ove grupe koja vrši ovaj specijalni zadatak. I negdje pri kraju samog cilja oni dolaze na taj određeni dok gdje daju signal Mlečanima koji treba da dođu sa brodićem s druge strane kako bi prenijeli ovaj tovar koji sve vrijeme čuvaju. I baš u tom trenutku i na tom doku vidimo da su ih stigle ove janičarska ekipa koja je poslata iz Carigrada da preseče ovaj put ove grupe i da se domogne tog blaga, iako ne znajući o čemu se tu radi. U ovoj grupi janičara Guglielmo preko glasa osobe koja se obraća da im predaju blago prepoznaje Dustinijana, čovjeka koji je i sam organizovao operaciju. Znači on je taj koji je izdao i koji je ofirao cijelu operaciju Osmanlijama, tako da su oni tačno stigli do odredišta gdje su trebali da predaju ovo blago za put ka Veneciji. Ovdje sad dolazi do tog jednog herojskog čina gdje se pokazuju junaštvo ove grupe i varijaške garde, gdje oni na doku, iako malobrojni, puštaju da ih napadne daleko jači neprijatelj. Janičari vrše napad dok jednu grupicu odvajaju da mogu da izvrše utovar ovog blaga dole na brodić koji je stigao s druge strane, od strane Mlečana. I dolazi tu do nadljudske borbe, herojstva, oni ginu, na kraju kao ostaje samo ovaj jedan da pruža otpor, ali njemu se pridružuje vitez Guglielmo iz Venecije i njih dvojica zajedno pružaju posljednji otpor napadačima kako bi ova devojka i ranjeni Randal, lik koji je već ranjen, mogli da upakuju kovčeg i da ga ubace u brod da bi otišao ka Veneciji. Oni naravno tu junački ginu pod mačevima i pod kopljima, a brod je uspio da isplovi i da stigne do Venecije. Ono što je zanimljivo, letopisi kažu da je na osnovu ovog blaga da su to bile razni spisi, razne matematičke formule i kasnije neka umjetnička dela koja su uticala na razvoj renesanse kasnije u srednjem veku. Eto, to je bila poenta ove priče, a u nastavku vidimo da nam se smiješi niko drugi do Nick Ryder i Imperatorovi
nasljednici. Toliko za ovaj put, prijatno i vidimo se ponovo.